juga seluruh jajaran pengurus muslimat, wabil khusus Sohibul Bait, keluarga besar tetangga Mawati Surat, kemudian alhamdulillah tahun kemarin juga saya di sini. Tadi lagi minta untuk tahun depan. Iya. Kemudian kami tak begini akhirnya pada kita menjadi ini. Alhamdulillah ini peringatan Maulid. Iyaro alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dene matoga gataulino pada sukuna narik ketoma bilang asuku. Bahkan 2 tahun taupan berita maktada malaikat elagi yasemo pinadita. Oh, magika na suku. Nasaba iyaro nabita magi na tumakada suku si suku-suku na akhlak na nabita luar biasa. Maga bati na nabita matumali loko keluarga luar biasa. Membina anak-anaknya, kesabarannya kepada umatnya luar biasa. Bahkan ang tahu taling TV maka iyaro nabita onroladak na napo ditawe namo asal na Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Jadi ya kung kagaga tumakanja biasa nalasan-lasan na tahu. Jadi biasa nalasan-lasan na tahu itu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na ng kapamimpin makanja sipa na makanja apa di mo dengan na biasa nalatay asan na. Dengan harapan mudah-mudahan na makwaro na to. Nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi dia kena tahu masalah loh. Dia mungkin dipakai sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia nggak tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian iyaro ale malabina Nabi Muhammad SAW maka dito panrita ale na matonon roy alam birangi sehingga sinin na ano ipasandre elako nabita yari ga ano barkaitannya si bawa ale malabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pahakikin si itungan na to Hajar Aswad kini dinang kanabaw ni nabita watun na matawa pa nadigaga taw bawi Hajar Aswad lati yeso. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi karena Nabi yang pernah menciumnya, sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad. Walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Kata cara mana menurut almarhum Al-Ghafurullah Presiden Reng kaya Jabal Yusuf. Maka dari situ kan itu pasal pala liman na pamala ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi gini gitu, bawi itu si Tuhan dan dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka rumah. Nah iya, dia tu ampai tema landa marenung bawi itu Hajar Aswad. Tapi dia nak bawi tahu bikin dia nak kena bawi Nabi. Sehingga dia mulia karena Nabi pernah mencium. Yang kedua, air Samsam. Maka dia air Samsam, ya Allah Pak Burat. Ia ko na inom itawe maso, taw maliwasan minum ipada ko purin man. Iya, magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Waktu na melo ipamiraja na dita na ipui arona, na yala jantuna, makaday ulama pahakiki dili bisay, tapi waya samsam ni melo ipanjagi pakbura, waya samsam ni melo yalit baraka, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nasaba iya ko tumakada na bisay di atin na nabita, na di na macarepa. Dia nak mencari patu mana bita. Dia gagal cari mana sebab tahu jagay. Jadi dia nak kada bisa tapi maka tahu pandita maka ditambah hikmah. Iya. Di-upgrade ko bahasa modern tadi. Iya na ro masabarang. Kemudian, iya ro nabita ko masui ina iya na salay bolana na jokka ang kaalung tulit tutupi. Jadi iya pili maka na aluk tadungi. Maka dito pandrita pa hakiki si tongan na di nabita na bitaw na kan namataso de
Iyan mi ampay itu untuk nabita, matang na mi asoy na jagay po halatay. Akapa, kapan langsung dicahaya na mata asoy, si karna watak kali na nabita, hancur imatasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya nabita ijagai, matan na miyasoy jagay, de na nilo ko hancur. Apa iya nasi tembus cahaya na nabita si bawah matasoy, hancuri matasoy. Makanya ditutupilah awan. Nah, iya. Yan itu namun jisat na nabita, kenro-kenrilo, tata itu yang kata tutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Nasaba sinin na sewa-sewa, puluk kumi matwiro, puluk winur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah kaulun ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama akhlakul maksud. Tapi maka dito pandita ba hadisa tungang iko makadatannya hadisa, tapi angka hadisa yang sanada betungan na makwaro maknana. Makada sinin na sewa-sewa, puluk kumanang inur na nabita. Yan ito ampay, ia hatui di umat na nabita, dua tu pasurangan Pak Buat, dua pasurangan eta saimbang kagilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Iya ko salang ikiringan ginabita asi sumpungan, iya ko salawat ikiringan ginabita syafaat. Iya, jadi itu makada assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habibullah, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya khatamun nabiyyin wal mursalin, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Yasin. Itu adalah salam. Alimalabina nabita pura nakantay makada nanigi tau kiringan nga beresalang, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawab. Yan itu ampay ako sampayangi, yolo itu beresalang. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imunri man itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tahu panderita makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tahu panderita nasabah? Makuy iya agama Pak Bu di nawat ding bangsa nato iya di pa na cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. De paubarani makada menuru iya makuwe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al-ulama warasatul anbiya. Naiya lo tau panrita iya panamanas sa apanrita ngena. Iya lo tau panrita iya panamanas sa apanrita ngena. Manas sawat ding akacurang ede na to ragu narikumate. Nasaba ita pak di monrina. Ita pak di monrina. Betul kan ini guru tak Jabdur Rahman Amodalle manci diwali. Jelas. Guru tak Jabdur Muin Yusuf, guru tak Sa'adai. Menesak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan itu jelas. Yo pwede tuh belum tentu to. Ajak kama majai capak na. Itu jadi wakil. Ina tuh ampai sitongan na agama itu berdalil ke ulama. Karena ulama mengambil dari gurunya. Dan gurunya itu mengambil dari ulama juga. Nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian turun ke ulama. Itulah agama disebut sanad. Iya ko ini baca desa napato makada makui kapang tanya na tu pendapat tahu panrita akalam mo man yan tumupaki makiro, dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu saja. Makanya kagadalalena nama nasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dena kalau siratallah, siratal rasul, siratal malaika tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papilal nikmat kawalian, nikmat karamah. Itu yang diikut. Yan na makukuha mga kay gataw mapasal. Mamauli kalalos status sila na pinaka. Makada naparotes ni makada mauli mapobida mga
Jadi makada ka iya de gorame man no di makada bida. Pajamo tu ko cau. Barang na cau tahu yang parang gacau tahu makam parang gacau. Iya. Karena kita punya makada de gadan lele na alena ni de terima. Iya. Karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kumakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh, makanya ti diogi ede itu nang kada makada maulid, makada maulud. Iya. Dia na makada maulid, makadaki maulud nasabak nabita iperingati tadinya waktu jadi. Baik kumakadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya kumakadai maulud orangnya yang dilahirkan. Tahun na. Iya. Kira dia tu nak kada sama milad, dia dah pada. Lihat. Jadi dia hukum na. Cuma agak tiga kota maulud. Ya naro. Angka pasidakah atau mengaji atau milaudong atau macam apa. Na surah malam mo gamay. Nanti nagay tiga ulen na. Yan na napasalah eh. Tapi dia nak maulud mato dia rumah larang maka dia nak maulud tapi tak beli akbar pada mun kesin dan isi salah. Ia niru istilah ro. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan mampacarama ni, mangkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah ni laudon, maka dia menjadi sunnah. Maina sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu kong Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Nah surah silaturahmi. Nah kamu pecik di mandre. Jadi pas sidakaan rewel. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Yang kami matoje tu tahu maulud malagay talo. Malagay ni talo na hujatnya gay. Itu tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas dia gagah hukumna. Ya kui pakai minum air sam-sam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Iya. Jadi bisa. Iya. Jadi kita pakai yo komi di makupa de meto na melo na maulud ya tidak masalah. Iya, alin nama di bawah. Iya. Tapi ya upau makanya ku ya maulid edit palakum na din mungkin salama. Iya. Apalagi kakanda mawardi na tiulo tamaranaka. Apa alin na si pulong ino. Iya ku ya maulid Tapi kita coba garis mita ya. Guru ta kaya Jandur Rahman Amodal macam ni maulud. Guru ta kali sidel macam ni maulud. Madece nga matyangan na. Mancajiwali. Dia na mungkin mancajiwali kini na ceceng kung Allah Ta'ala mauli. Kini na ceceng barasanji, na ceceng barjadong, dia na mungkin na pancajiwali. Pasti maja amat yangan na. Magipit ng to mancajiwali. Kasapa ni Gariya, dia na maulu ang kagaulaman na mancajiwali. Kamanasa, ayan na to ampay, kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala. Pikko cara mo may masampajan na rekodemite ulama. Na iya may turun tamuro. Maka langsung kembali ke hadis. Bahaya na ito. Jadi amalia itu penting. Makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu. Guru tak kaya Jadul Yusuf. Ang cara mana tuh tu makukali na pa gitu. Itu bagaimana pikir-pikir sholat. Iyo bumijit tayo makukana sabah. Si rupa man. Alin naman ibang nasa tujuh. Isa salamana mapangiwami mo. Kemudian ia alim malabdi na Nabi Muhammad SAW kurang matu'y manginlaw o kung Allah Ta'ala. Aga pangilawan na manuro kita kure baca-baca 20 sik di agaga nilaw na bita tapi ang kacik di day nalingi kung Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti termasuk itu nilaw na bita maka dia ko masidap kay umakku aja na tau masidap kay nilaw tau matarimay na pasidap ka nilaw. Makanya Nabi itu meminta kita kung kataw pasidap kay nilaw magay
ngitaw inabit ka Korea. No? Ang kita sa napujiriale. Maka da bere kamay na pujiriale na takboro aselit na. Ede itu gagap pala na kasidakan. Tapi nabit ka na jagayiki, dua nilaw, po. Tau matarima nilaw do. Apa de gaga tau matarima pasidak karya, diga. Ang gaga tau tarima pasidak karya. Yang kedua, iya ko yero pasidak ka tarya, na milaw dong itaw masidak kay tay sidak kay na dito ditarima padongan na ang kamo paci di pangilawan na nabita kadetoy pong apalang umat ko na reko na poryoran mo yung umat ko yun. So, jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dia gak tahu isi dakai dia na Mario di. Makiro Mario yan na to ampay lantanadul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Di na suku sito kan natapat na dito magay. Di na melo na bita na rekomajaya bereng ni makanjae supaya mariyoy. Jadi namoriya ko, namoriya tau mabere ko mariyoy tau matarima pasidaka, yaling ya gaga. Lolongan niya pala, tapi kanya pahala sadaka na lolongan. Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi galap natin na ito nakratang panrite talua gaga manasalato manasa kegero nomor si di salawat manasalato apa nabita nomor 2 istighfar manasalato nasabab ko Allah Taala. Yang ketiga pasidakah manasa mulolongan. Yang penting yaron na aja na iya majay tak derek ning mau nasa mau diwari ni nakarabay nasa ima pecha bawang mo yan nan rebo pati sa komat itu de nawat dia jadi aja. Jadi ia makanja Ano? Kunci na yaro supaya Mario marano ito Yaro rioran nun na tayo sidakay menjadi pahala. Jadi namoria pas sidakay tatatoy di malolongan ketika yang menerimanya orang itu bergembira. Batin na nabit jadi luar biasanya. Kemudian aga pipat dongan na nabita iya ko angkat MOU na po nga Ta'ala ko rin ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku. Dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat nasa nabi talay hadiah kami oleh po nga Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoroya maka ketika kala aku ya Rob ketika aku melakukan kala mendosakan maka matuko nga dampag ika maka di ko nga Ta'ala ya wa dampag ika. Jadi di pa na tumaki buah dosa natajam neman nito wa sa ko nga Ta'ala. Iya na tu ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya. Iya, tolo malaya tong kataw mati tolo agi sa malaya malihat maya. Ya? Iya, yang pe maka ada malayat apa melihat mayat. Yan biasa melayat. Mereka tuh tulis baca tapi malayat di segi betul kan. Kumaka dito malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabak tau mati lagi kita. Jadi ya dibaca. Iya, 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah. Iya to na to kumak tahlilan itaw iya to dibaca. Apa pura na janji metoki ko nga Ta'ala. Bahkan nabita kat 2 lalat to. Apa iya to tetap may suruga 2 ni Pak. 2 ni turupan na natama tayo suruga. Nomor 1 di jalur pamase, nomor 2 jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bagi, ka syafaat na nabita umum siba khusus. Ya ko syafaat umum oko pinarakan apa iway. Iya, oko pinarakan. Yan ang tunakada nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa-dosa. Jadi aku pinarakan apa maloli sudah di telong malay itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus ede panatama ranakan iway. Lay jampui na irenre tama ipalit paminong ko talaga kausan. Kaya itu syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran sapaka itaw pandrite maka iya ko Quran debe matto na tama ranaka ko syafaat Quran. Na bendume mattoy. O ko lalakuburo deni chala tawe. Yan tu ampay nigi baca nigi mapalai dulu rupa tu kamakada baca kamakada mapalai nigi mapalai Quran suratul Mulk tabarakah
napandandungan mo na baca nalay birit, insyaallah din nagising pacala tubo. Ita pala. Angka ko kita narampe, angka salang pase. Sangit salat tanya kapere, salang pasampaya tapi paboto. Tidak salat tapi pase, salat tapi madosa lopo. Pendosa. Tapi dia nakapere, yan na pole boto rewa mengaji. Nayelo lihat kalian, yan na rewa pole botoran na. Dia na tinro ko dia na ngaji, dia na tinro ko dia na baca suratul mulk. Sisan na mate, kani malaika melo calay. Tapi mengaruh suratul mulk. Yan na tunang kada nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. O kuy lalaku puri na, dia na melo suratul mulk koy calay. Maka dadi nataw may dosa yan nasa chocho ni tapi ang kakailalan na. Mupatyo ka to, maka dadi parenta na niya tumalay ka makhluk mukallaf, yasang mukallaf nakan na hukum. Iya pa napigaw narikoy suroy, napaya ko angkat bentengi, rewa si malapor. Mapato. Di na sabi namin na. Sisan na makade suratul mulk. Rewa kung purangin po kalatala. Makadan kay di na may lukoy chalay. Nasaba ang kakailalan na. Iya pe ko buchala memang taro ni mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Kue malapor malaka makade po kalatala aja na pe ko chalay. Apalah ini? Apalah ini? Dito to na kita baca mo ya soso tapala mo to nagangkan. Insyaallah. Ang katoto surah makanya ibaca kumelo isubo. Toha. Biasa ta baca Toha kumelo isubo. Baraka na niya to Pak Bu. Dito nandre tana watak kali mo to na to. Di namuro to watak kali. Terjaga jasadnya. Toha. Dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan putih. Toha. Jadi itu Pak Dongan na nabita kanila umemat to. Iya na ro. Iya kuye talolongan insyaallah. Jadi Al-Qur'an itu beri syafaat, Rasulullah itu beri syafaat. Tapi nak kurangi dinito na jaga metote na dina tamaranaka. Iyo ko syafaat umum na nabita ko pinarata na loli sumalo. Jadi nabita itu dia na tak buka pintu na suruga katanya alin na buka ipamula. Kemudian alin na tutu kacapuran. Nasaba maloli sumalay umma na pidalan na neraka. Biasa kita pengurus umrah. Alina degat cayolo ilaw bandaray. Murus surat nagana ko may tike. Alina pacapuran menre. Pak menre mana pijamaan na ko matyo. Makulit ba ko dikit. Mengurus umat. Bahkan melo na yudo nyawana na bita na rasatan itabi makuta na mo dito balkon mo. Makada makoto kapat di na ko umat ko yudo nyawana. Makaday malakul mo. Ay de, iya na paling malamat. Di na gatsaw halos iya. Iya kong makmuyar dong tingak bawan. Palagi ko iya makalasin. De. Pala ko Pak Bupati, tama rumah sakit na isolti. Oo, palampala, doktor. Sapu-sapu jolo na pitololo jarum. Iyo, koko pare, mata may ato do kabari. Itu, makule, makaday na dito, pakuy. Wat di ka mangilaw. Nasaba liwa pat di na. Pasipulong nga mana nga silin na pat di na sa kuratul maute. Aja nagagamot ako ni umaku. Tano niya ito kung rin. Nabi meminta itu. Tapi Allah tidak kabulkan. Makaday degaga amateng degaga sakaratna. Tapi untuk umat Muhammad upancagi ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisi. Nanti pa masih yan nanti ya ampay Pak Bu kung kataw makada icalay dew sa paka nasaba de na icalaw mak na nabita. Di ical. Istilahnya icala makada nakan nay musiba nakan nay pacala to. Misalnya kue na palu pura do. Makada mana hatu ta icalay palu makada ka de ni cal. Na manasaro salamat taw mate. Kay ka makada manasa salamat taw mate labuye ka mati sakit. Taw mate na tanra baguna ka mati sakit. Karena reruntuhan na mati sahit hati. Manasaro ta matiangan na. Ini manasa. Kaya de ano pa makada de salamat. Bati na maidi ni makada. Nakan na musibah. Padahal de ni sa makada maga capan. Idi ha para dumatika. Aja kamo pion rotin roy mati na masalah to. Dito. Ayan na to ampay buruta din apa aja na pasal-pasal na roh hadis na nabi ka makada umat ko adalah umat yang terbaik. Padahal dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain.
Setiap segala sesuatu dijadikan itu sebagai kebaikan. Aja nanti membela malah dasar. Iya nama wae. Nega tuto kung minum isi bini baraka na lorong. Bismillah ba minapa minum. Cik ini na lorong niya to. Tapi kita coba dari makatandiwe. Napatilang. Epo. Kapancadya nga iya wae ipapura di sisi. Kapancadya nga iya wae ringa kami untuk mato makasiya. Kapancadya nga iya wae patada kita pa. Kapancadya nga iya wae palakpak ako rin perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisang minum wat di 10 baraka ilorong. Ini ang kaila sa tatanya kami untuk malay papura. Iya. Jadi cicam mi betul nga minum mi. Iya di maguro ko din na melo tulibunto tae. Yan aro ilaw. Tapak baraka ka nga iya way minum mo po ni supaya wat dingi na masiya ka mapaham mo kilay na. Jadi itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Aja na cik ini. Makanya ulama kita mengatakan 1 kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Ang katotong minum bawang. Papuradak katongan nih. Ito. Iya. Kalala tau minum cica binatong ka na chapu. Selalu ako tau minum dena na. Timun naman ikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim. Baru diteguh 1 kali baru baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit, napa sikit minum, baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit, napa sikit minum, dibaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama air itu masih ada di dalam perut, maka orang itu tidak akan melakukan dosa-dosa. Berakatnya. Jadi nama tu minum, nama manre. Iya, dilawit. Yan itu ko patare kak manre, dia namanya kanandre. Ito, tatasaupo, tatalutimpu mi. Talutimpu mi. Saya itu pernah protes maka dito ba di na termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Ang kamana penjelasan na guru tama kada maki. Ya kome ko manca jiwali, talutimpu na mo andre. Tapi kuyasan. Gitu. Dasa na pura guru ta. Kome ko manca jiwali, talutimpu na andre. Aja na may kumagay. Nasaba na mo anu hara halalato. Maka tapi kuyasan. Apa iya ko manre ko maliwasan lakda po na pamanre. Mati no ko demonre, napamonre talutimpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi namo anu haram menjadi halal to. Apa bawi lagi mana sa anu haram, ya ko tomate na ko demiandre, yanre, tapi aja naliwang, iya na tu napaki patas itu. Na cek de andre. Maka na mungkin namo anu de na mana sa tatat anu halal karena memang hanya menyambung hidup. Yo pwede na tatalupan ne. Mak buku topi. Iya, jadi eka makiro. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya. Oh, itu yang saya biasa tanya, mati je guru tanah cedela dan minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu kok patah sau Pak. Bu, maraji-raji. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru tak ustaz resmi. Saya itu istilahnya tidak mengambil yang murni karena agak berat. Termasuk itu kalau maceramai di ustaz ya. Yaro ampelo ede itu na dia nasi garugar. Ya ko pole ko masigi pasalan. Eh. Apa yaro ko pole masigi ang kadina na yatim, ang kadina pakire miskin na sumbangan. Tak dosa bu padahal pangaliwara na sitongan na tapi membite masigi na madecin. Na panaling ustase, ko nala ustase na panalia hape. Magani. Jadi ya tukong kacara maka da tausogi mga dagang kacara takong katawang kang karo napa tanya di masigi di na memato kemudian maka da utan natay maga sakka na tutan na meto maga sakka na sa alhamdulillah ka dewa ni ko din sa lasay jolo to sakka kalalo tausogi urun to nasa deti nang koreke ni kulat ustad sakka kun reke tutan na guru ko kada siya sakka ya taw mo ko makaraseko tapawisan ni di ko kada seko apa 2,5% ang aja mo reke ni rumega ya bana tu cede mo reke daripada sila na koreke garo jadi bisa dinasa sakka ku isa to di saroko apakah mana sakata ojo ya na make tu malari kada ojo iya ko di masalah salah mah kada malari makutane kada paso bisje je tustas nah tolong madawa tapi ya wan palo na dene tu basale kada aja ani jadi hisapnya itu Pak tasak kami magampang namun ini pacar meta na itu mato kira boleh madawa magamu ya ro magani iya yo po ko man sawi kada tanya to yan aro madari ya lengi bija-bija yan awat dingi pandray nang yan anu masalah pasal men kira awat dingi bawa itu lako magi wa bangu pasantare mako gitu iya di makoy patamami man yoko matar rupiah man lako ma aja na di man ina to na madari makrete magi ustaz na de pana bola na de meto lausara itu ya Pak mitau ka na pertanggungjawaban na idi na ustaz e mato labu irisan ni makadai pasang usabu ya paso bisi anu masalah ya pikon
Nagpapolitik na niya. Dalam bibig ko palang purang niya. Ini ko ni. Ito. Jadi ini beratnya. Aja tuh makanya, ay, nanalemoki deh. Dari mana kau dapatkan, kau gunakan untuk apa? Itu pakutan. Ya kau masalai polena, agam goreng. Itu tidak mudah. Makanya matika itu sampai makadaka ya ay ya tu ya na dakwah sa dingi madari berat itu. Kemudian upasatoki makada iya tu nak makadaka dua to jalur syafaat sebagai jalur pamas. Magi nabi tanawat di mabere syafaat. Kaya tu nabi kawa di mana mo tulong yung mana. Tapi magi nabi tanah ade nabi sa memberi syafaat. Nasaba sampajat tahajud wajib itu sisi nabi dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Nasaba alih nabi itu bilang makanya wasyarafa waddarajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillahi wa adatak innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yalim otoritas nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri nabi. Lai pemulnya. Atau inatuna kay di maka da sunnah wajib. Haji wajib. Dia itu nita kuapalan haji, kagapalan haji tapi dia gaga. Maka dami al hajju mabrurun laisa lahu jazaa'u illa jannah. Dia tahu itarimay haji na diga pamala na sangali na suruga. Dia tuga na po maka dia to menre makasiko apalan na diga. Digaga. Tapi ya ko umrah angkat. Sampai subuh digaga na rampe pahala na maka digi masa sampai subuh siko apalan na. Tapi ko sampai sunah subuh raka'atanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Nasaba iya wajib lagi loki pamasel, iya sunnah lagi loki syafaat. Nah, jadi aja tercapai ibadah sunnah. Nasaba ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pagi itu sampai kemana turunannya? Saka wajib, sedekah sunnah, puasa wajib, ke puasa sunnah, sampai perlu ke sampai sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka sholawat. Semua ada turunannya. Karena ipakenan kuri nabi dari sisi itulah sehingga nabi bisa memberi syafaat. Nah sabah angka dua telu ibadah alina min lawi. Puasana Nabi Daud alina min lawi. Puasana Nabi Adam alina min lawi. Puasa Iyamul Bid kan puasa putih. Puasana Nabi Adam. Bapak iya tu Nabi Adam waktu na din paralok ko dito mabulong manang yan na. Mabulong. Iya na tu na puasa mapuasa iseso sepertiga bagi telu watak kalian yang maputi mapuasa yung ngaso 2/3 badannya putih mapuasa telu ngaso napa maputi manang gina tu ampay asa puasa putih yasa min ayamil bid nasaba iya ro nasabari na maputi mapatching maka din nabi tao pasusudo sa di pala ya puasa na nabi Adam gina tu nilaw untuk umat aliti untuk umatku. Yan na tu nakanabita nanigi-nigi mapuasa telu ngaso lalan na siulang pada ko mapuasa isiulang bujur. Iya di tomatoy, di itu 50 sa kali siya man Tagalog. Dajak bandi matang nga bulan na to. Itu masamot ito. Pada lang ibu. Iya ko puasa saning aso aja jangan na nabita. Onron na to ilaporo ibaday. Aso kami si makoto onron na to ilaporo ibaday. Makanya iko to mapuasa nilaporo pahalata. Makanya iya to kumalaporo imaleka na to madeching itigaw. Iya tu ampay ko ili, ipura ki masang paja subo aja tasalay masigi, iko din na masiyang. Rewa pi malaika, ilo ko lami, supaya nampawi, makan ng kopi ko masigi usalay. Iya. Makwiro. Aja na masijam, mande. Iya. Iya na tu istila na pa, kita panritero. Makanja la, da iya tu, tomatot tagyolo, makanja la da pahana. Makaday, atyori manong ena, kume kumadecheng. De, atyori manong, kung ko madecheng, iya ko matat do ni manu oto ko. Kaya kapat to natat do manu Tate 10 tate sidi, moni, matat do pa nasuri masang pajang pani. Melo subu, moni si manu natat do siki. Do, de na no polo konro na macheke, na rekode na pita tanah. Aja mulo masapadal ko de na masiyang, apa na pusay ko jama-jama. Namakay ka papasa tate 2 mo pinangkasilan mo ko pasa. Pajay. Ini kan. Iya lo. Dia pada mapatanin re macik itu, dia itu namanya lawan di manu Dia ita to ni kare dale na. Makare minangka. 20 na najaji cica man re manamo na pamendre. Iya di ci di miana tatul mapat di ulu saparnya gaga. Ini kare. Tawakal ni. Ya ro tala dasar.
Pakanjaki. Napa ni? Aja na alasata. Seret na song ka tau taneka. Daerah Kalimantan. Ustaz. Andi sampajang ni. Iya ko pak tumarepa. To alasan na kasi marepa. Toko-toko na daray ako na parusahan mga dako. Agami maji mo pigaw iya ko masa kolo ko daray. Kasapa-sapa dali. Dako dito ko jero na sigilino. Masa mo lupay ni malikwe dali. Siba pangatorok dali gara-gara sapa dali. Mo na may gari. Apa iya tuh kode mau sampajak gara-gara sibuk sampai dale pada tuh makada dale mau rusuk mau lupa ini tuh balik kue dale mestina mau pasale jama-jamamu nasaba mau patuju sampai jange magai nasaba mulawi pak dari dale dena sa dale musapa ya kok dale tasapa na punana dale tuh rilau makiro siapa yang memiliki rezeki pengalatara ni kamator pengalatara malaikat na nasuruh. Jadi ayak lalu alasak tadi tas sampajan nasabak sibuk sapa dale napatan lupaiwi pak bagi dale tiga deh mestinya dapat si selei tan lupai mas sampajangnya gara-gara tan lupai mas sapa dale gara-gara sampajang tak jadi tu nak ada topan rite pasalai jama-jamamu patuhi sampajang kata tu pakai istilah makanya iko nato sampajang aja nih mato sampajang apa ya kuy di mator isang pajange mandari tu may piasara masa pajaloro tapi ya ko sang pajange matoro ki ya natamo waktu na zaman ni nakit dito bedanya kasi ko ni rokapa di jadi mohon ini saya kira ya no pangolong ni magi-magi na pabalat sa ito ng Allah jadi alhamdulillah sila Tuhan ni cidi pasang ang iya aja lalo na kurang salawa at kasiratu dalam nasi susi lagi. Ia ko salawat Jibril tapak ganda ke sisa ini. Wadi mutu dibagi. Kuraki masam paja subuh baca 200, kuraki masam paja loro baca. Itu sang salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalak dak tukuy baca atas sisa bulu tu salawat Jibril sesok. Khusus malam Jumat cican di tudang. Aja dibagi kon di Jumat. Asam paja sunnah hajat ki donrakan napai baca kasih sabu napai pakai di laudo kalau ada hajat tak tapi wani Sabtu wani Ahad wani Sini wani Salasa wani Rabu wani Kamis si aja tak pakai di laudo khusus wani Jumat ipacan ni isi minggu o kopi wani Jumat napai asam paja sunnah hajat kang napai baca kasih sabu dengan satu kali duduk napai tu di laudo itulah yang dipakai para ulama kita nang kata mak bangkula na kian jokta pakai itu tapi sisam ni yun rin mangilaw kami kawan di Jumat. Tapi 1,000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh seko mengaribi seko Tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan duduk. Kita baca jolo, ya rona ubacero, salawat ubacero. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Apa lagi? Deh. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.